अब हाय जरा तंग मानी स्टार्टिंग होता पुला पाई मानी यागुलो कताल फुरु कबांग borok no unko saka hamia saka bona chunga sak vote rikha bono unko khlaikati saka ta bongke chungno pogui thangka angke borok no sangnani muchungo takni ni podcast ni through piang tei norok abo haike nangja khaje norok no pogui thangka chin society to critics bo mane logical critics ya hamia comment samani bo kono logic krei nangan samung no tei fan kok sade useless comment abo ani samungo bo thangi nangaya ani life bo thangi nangaya ngam tino abo haike scroll khairi romanen jao kon lap kare tangai omroti chin borok na hade bus kotor holding a chini borong mkhangsang na bole ob haike tangai phaya angkha bono wana uta mane nang khoroksana busaka hamia saiman busakai bono shitra haneman busak buk shitra haneman abono teis nang focus khlayo amsle nang kaham je boni bagai je tom achievement mani tongkha chini bukung busuk kujugo kai tono tei tangai wancho gya angkha bo hai wancho gota khulumbai kya nongno hain hai lamsok piro ani kothok podcast ni katal episode so aw ang nongno kogroma haino ang hainong bagai katal episode tui phaikya tini ang nong bagai naurai motom je borong tui phaikya bong kasini hasteni sini khasuk sani by Sourabhee, the one and only female Indian idol bo sini Indian idol ngi bon episode so phainai phaikya ngi tini sang bo kok salainai tini sang mainly bini je Chit chat with Sourabhee bo season 2 bo April man nisimi chengi tongpiro kapo abuni promotion bagina tini bane podcast so phayo phiaba sang abuni logi sang bini life bin personal life bin professional life je choli tongmani o Kokborok tibo sang salakya ka sang tes kokleria woi let's start our podcast phia abuni sekang let's run the promo of Chit chat with Sourabhee season 2. A very welcome to Chit Chat with Sourabhee season 2. Gang bainu mani puila no belek khatung jak ngana belek hambai bai nangani podcast of fine bagai nang bahai tong sagra di bai nang bahai tong sagra dio question ni sakang no puilang hambai mariwo tangai hingke abo jenai tong na rak saimaya actually ani kaisa talk show season 2 starting tongo abon bagai si ang no ang se no phone khai request khai mani je takhok nang kaisa episode ano nai da mana honai abo accept khamen bagai no se hambai bainu ba hambai no lamsogo gap bainang bahai tong kaham no taksik jarat to bainu to nugya balka kangma borong nugya balka ang to first time no live nuk tong tabu angoi agi ma la ko ba ka bai sang cheng la siona do ka bainang je chit chat ni je program ta nang season 1 pai kya nang tak season 2 khaina nei nang phai tong sin musango yes ka bainang ke sai khana ni no chit chat ni gisa sono sai khana dap tam actually season 1 tong khri pai kha so borok kubang mano an audience to jotono chaino mano Chit chat with Sourabhee batamo kaisa talk show jemon nang tabu podcast khai tongo ang 2019 no bo chengmani April long na first episode April no khana ta exactly with Somalia thinke obo journey chengmani actually ang borok rokni tabuk especially je artist je Bollywood ni Hindi te Hollywood ni Hindi ang borok ni samung no tui bo samung no kari bo actually bong ni personal life no bahai choli tomo ngui tong aborok sanani mane saimana ni bele khenong kota curiosity kaisa sob samai tong ta ni nga kya bon boge yang interview rok nayo ngke aro ni simi no interview naite no actually idea phayo je ang bo hai ani state ang khaimano tangai hingke je chini Kokborok industry ni je artist rock singer Hindi je of music line to hota hingke borok ni bepare to
amsuk audience rok saimia jesuk Facebook ba social media o nukmani amsuk no hingke angke muchung mani je ani talk show ni through tui borok ni life ni journey borok ni bising ni kok rok aborok saiman thung abonani aim tong mata actually so season 1 to successfully no ungkha abon kiri kiri we start khaimeni actually thank you bai nungbo podcast start khaipru am hai nong khana correct bai correct bahai janing no borok accept the khaino aba hena ani botong mani te shangte kirmani reason hangke ang khoroksa singer hayade ba hangke singer ni host na ni abo tugo tangai hingke no host ni kaisa job tong boba hai question sungna ni hangke presentable ngna ni nango aborok nango hangke abo yang khaida mano mudam machang no screen no hai ta tension hangke season 1 सब confidence rakha afro केवल करे actually confidence renai but yes ani je husband partner bo ba yang share khaimani idea je ang bo haiti khlaimani muchungui tong tikhlainani bo ba hai no khlaidi abo tep kaham kok se gening aja gawo as a host bonung khlainani kaisani ni job mani thanga no ke abo bai nang tebe confident gain khaimana na ge tabu ke ano ang phataro ang host ni bage fanang chance man khangka asa kirigla khaima tongjakta tang ke experience ang khabla kubi ke nang amte ke samung khaitani kabang man experience bo katal sarungna ni mano hayada inke ba ke nang bukisa sarungna ni man kha borok we bahai ke question khlaina ni inke tabuk answer ni bisingo tese question khaina ni nang relate khaiman tong khana ko inke ya bahai ke starting man inke season 1 pai khangke ani aim tong mani je start khaine ke na bahai response man kahaman khanga ke to ang hangke si ang season 2 season 3 ya bahai ke thanai abo haita but aboni kazaro gap ngi thangka hangke chini lockdown sok pai kha jotono kri kha taboni ni tamnai angbo mumbai ni kifil ka furu samung rok bo gru ya bo hang thangka hangke after no specially mostly borok hai nogo tongi tongo tam khlainai hai deba gafru ka message khaisu kan Instagram roko bain in season 2 bufro gorchi nai chengnai na mujung suka aboni ya gulo turuk khai khlaina hampano kaisa jora perfect mai angoi tongmani ta but this time mane saksang ekdom push khaima hise klaishu tabu bang jora mangala khamota ka tak chere rokung kha tabu tebo responsibility bangai thango ke bang nai ne grei kaisa shoot khaina hangke to nang sapung nangai thango hangke sapung time rimaya aborok bo wan suka lo hangke kapil je ani husband bo agotla sok paijak hangke bono ana tisa sound season 2 start khane kai ang tongsa khaina rakdi gafra idea tongsa phai tabung no best jora nokni boro robo tongo je rong naina bagai anga sani phatsa khaina rang ma chao ne kaisa episode daily shoot khlai ang nargi rikhatha gabona next month ni simi kai ang release khaisina hine wan sukata bele khan tong bai sing jotom na sing ja to bai ang kaisa season 1 is sonamu sung bai season 1 ni take away rok tam nang tam sarang kana bai iko borok ni experience je guest phaika borok ni experience tanga hinke kaisa artist ni experience simia tabu nang life borok kabang man malayo hayada thangti phaitei sinijak rok bo malayo jotoni no jane kaisa story tonga hayada life ngake ning bin thane kisa sarungmung mano bin thane ke sarungmung mano ya ba haike no ang bong ni life experience no ang sarungka mainly avonta season 1 no ka bai dak ni season 2 bo mane guest khorning tong nai same format no bai yes same format no tang gang game rok mo muthang nan lango ga khorok sa no muthang nang kisa impossible thang tang ke ang competition sa bai khainai ba khorok sa no ke ta competition khai to gya ke khorong ni guest tong khai sao pai no ba ke guest rong na entertain khaina ba ke khai ga ta ka bai jodi nang main ke segment tam dong rok nang ke sai rana da iko Kaibri segment tongo 4 segments puilani kuni segment hongga ang question khlayo third segment hongke bongno game muthango and fourth segment hongke bongno rapid fire question sunguta abo one chugui jora nawi reply rimaya jat tabni mungtam kan mane abo time kota tamnai bongno one chunan time dia ka amtiya tamong jebu kha tong mane phatta sajak ting tang pia mane diplomatic ngai ta garan romjak yamti haita ga bai sang tam ra expect khaiman season 2 season 2 katal artist expect khaima no je season 1 je artist no ringkha porong nang repeat khailia tanga hingke te artist tong ko kabang ma hnai tabung ni je katal artist rokno tabung ni je upcoming actor actresses rokno bongno ringkhata sang joton na sing jak bai ga bai nang nin chi chat din sang siwan bai tabu
preparation nin bahai rok bai preparation to abo ukologo homework ma khainang na nangbo ta nang guest ringkha ang jemon khaima hai kise bong details ma study khayo angka bahai nin preparation ke sama bai ke sai khana te bai ke nang preparation khai preparation to iko research nong khata bong ni life ni journey biang te start khaka ani bagi plus point obo hai bong thangka je artist nong ringkha bong na agin chim chinu okay okay and agin simi as in ang je samani ke borok je fru kunu ungyak ho anga fun chim chinu okay gaun bagi ab kaise plus point nang thangka je bong ni life bahai ke start khaka bong ni career no bahai ke start khaka abang already saiman jak ngai baksa artist tongo je rong na ang sinia tabuni ketal popular video rogo highest view rok mane tonga bahai ke bong ni baging ke kisa youtube ti search ma khaika research rok ma khaika ke bong ni social media o thangai bor tom post khai tam ni topic no tui post khlai achievement tam man khai ya borong ni to research ta ti baki ke to bong ni je journey abo khai to je tom rom di ta buk social media man thogyang ka to bong bukuk tin khanai man kha correct correct abo hai je main topic no choose khlai uta bele khana to bai ga bai nya ang request khainai nang abai ke no season 2 sim ta batha gita 3 4 kar di hai try khainai of course ga bai tak nin chit chat ni bade ang ke halka sanam mo songo bai do nang to sang nu ge balok bai mane music video rok nang khaya balok ka ni am tu plan da to tong thinang rok bai music video tang khainan mu chung do khainam mu chung yang ya but ano bo sadia ni opposite do sabo je mojang senai tang ke tabuk je actor phaina jon chere cherai ge tak bor ni opposite ang jodi khlai ka screen o khapi phan thang ka rom di but public ni je comment nanga bon tang khainai mu ase chere be je khai do awai phainai ge je agini chini froni actors rokhnga ke asake available bonglia ke asake regular bo borok samung khlailia ke ang approach khlage simi se khlainai abo haita e aro kisa issue ng thangota aro norok jelarong bai ke plus point tanga hinke nang je suk phano umorong thani cherai bai phano khaima no buri rok ni karon problem ani sang ek bosor kusu bai phano ang screen share khaikable abo first phaise nai public comment na hari kon hai asuk bridge tu ti bai to bridge nya kho abo to nung se sao but comment khaile na to nung methabi maya bole bor ke sana mu jung tai ko but nai gi na plan to khai tongo khlaina ni actor man ai tung nai ta haisi hopefully jara khanai tonai rok tong hanga fight audition ri fight de man na ta ni podcast ni through te yes bhai no bai yang te sanam sungu mana no follow khai bala ni social handles rogo Engka special ang sanam sungu kan phatar thangai phatar hasa thangai nang concert khai mani abang guest sanam sungu experience rok bahai experience nin bahai experience mangka bai nang to phatar ko thangmanu central asia rok thangana nang ke sai khana di bai phatar ni experience no alka tangai hinke aruni audience actually ang to phataro thangpa na abo baksa mane prai no borok saime yana phataro concert ro khaipa no publicly chin india ni no do indian borong na india ni borok na tangi ang to bollywood ser jabo hangke phatar ni borok to bollywood tamnai bollywood hindi re chamung rok no to borok bujiang nai ge borok tam interest be nai nei ba chini je concert songo je India ni artist je Bollywood ni artist singers rok je phatar thang concerts khayo aro ni Indian rok ni bagi khlayota ke haisina ke baksa bo haibongo jemon je tei vestige rok khai tangnai borok saimana bongno je joto worker danai tamune employees bongno je phatar tlangi thangya de agent haite bai agent ya jemon bongni tau vestige nun ang because abo kaisa no ang company bung saimanu ba je oro ni tang so that oro ni borok relate khaimana tei je samung klain do bongno phatarot lang thangya da koronggo tamhnai ni award function rok bongni company ni bising gona achievement rok ni bagai inga after bo entertainment ni bagai borok artist ringo e opti high company rok ni bagai bo jeng phatar ma thango da tang ke bongno phatarot lang ge a function rok khlayo inga bongni entertainment ni bagai je Bollywood ni artist rok no borok talango ta ka ba ke no ango sogi tai ko inga Indian audience no entertain khanen klayo ta ma ba nga bai nang tabuk zorti abroad koita country thangka bai Nina samung ni tita. Goni naijagli yang thangkang mo jom ko ma jagan thangka jemon London rogo to thangjaka kabang ma bar no thangjaka ka US New York ko thangjaka Australia o thangka wai ni sakdang kha mu just krika ngai South Africa New Zealand
Thailand Soi joto kala bai cekan naman. aw awno Ga banyak tes sama mucung. Tabuk sini society wo nang kaise benchmark singer kaise artist nita. do Buzur sogi man sang mukha. ah Kan nono noi kang mas rai ro inspire na. yes Nang ke nang nin kapal bosung ka nang artist ngi na nang dag des bides nukha nono bui sini kha. Ga nang bai nang sak busuk busuk bless feel khai nang. blessed to feel khayo no tanga hingke ang je mane no ang khlaina musung mane age chare frun chime no abono tui she ang choli wi tongo honma hai mane ani daily ni income abo bai nongui tongo hingke abo bai na ani nok choli tongo hingke abo simiya abo ni bagai ang sinimung bo mane tongo hingke yang jaga Nin jaga through sini sini zakap ta bai. of course hingke te abono tui ang phatar ko mathango nijini rang bo ang khorch khaina nanya jaga Kadang oh nanya na bai kisuna. nanya karon artist no invite khayu bula hingke thana ni phaina ni tongna ni abo tongna ni best of best hotels tonyo 5 stars 7 stars amtis tonyo hingke mane abo nang bless no feel khayu ta tanga hingke abo hai ang niji khlain thangai tong rang bo sang nang khamu abo life waisa rok se khai Paimang kamu hai adaba but ang abo hai ke jaga ma thango ketal jaga nugo gai ketal artist rok bai bo malayo gobang ma sarungna ni bo mano ke abo overall ang bless no feel khlayo ta tesak borok mana hamjago Ni abo sasap kok bai. ai awon bage ang belai no blessed feel khayo Ga bayang tes sama mucung ta mana sang dunu hoya ba. Ta Bollywood ni je environment bahai o jaga wo bahai mane ta artist rong bagai ta competition to hai nong na hai pona nin experience bahai cha. Ani experience to tak jora amsuk tamnai experience ang khani shasu ko maya ko tang ikang asuk jora nijin chogiya ko hedeba because ang paimani 2009 no tabuk 2025 choli tong 16 years sul lobo chorong kha ang tak Pia bai nang pai persong bajur sok la kai pia. Ta moi jam ko. ga 16 years ga sul lobo chorong kha tak phano ang try khai tong ko Bollywood playback ko mananita hingke ang saksona sing experience thun manchu gya ko but our struggle period o jang experience khaimen abo sasiwa no kabang ma mane ang o experience obo shrungka jeni ni talent ni logi ni luck tongna ni belai no nangko ang obo haiba ni life nu kha je Mumbai ota specially kabang ma singer tongo je 20 bochor 30 bochor bong ni pura life rishika tobo kuno achievement khaimaya amti bo tongo mane khalayo thik no amti he je bong ni nok cholia mane choli thango badu kaise achievement chini kaise aim tang ya dang obo hai manan muchungo abo hai maya bo baksa haiken thanai tong hingke aro khai ang belief ma khayo ta jeni ni talent simi cholia ajagao nang hard work bo ma khainai and hard work bo ba haya kaisa holong no tok na ni thangai na abo no tok to abas baile abo haya ni no buddi bo tok na nang nai ang ani hard work no bo jaga samung phanang kang ke an samung chai thano e abo bo nang nai te luck ni correct time mo ni correct samung na nang nai taba example an Indian Idol ni ruana ang jefru ang kobor samnan bagai aban family borok saimana ni je gana ni borok dol rok saimano mane anhes pon khairi pai di music ni bagai ta gus phane ma kan ngano music ko nang rajam mungom te chance ma nai gang thana ya hai ta sake mane rajab na ni mu chungta angkai season 1 je fru start ang kha Indian Idol ni TV wo Sony wo ad phayo nung Anumalik song Anumalik te Sonu Nigam ak ta phone freshly ang muito manota mai chai tongo screen TV नुगिरो अगर आपके पास वो टैलेंट है अगर आप गा सकते हो तो जल्दी से आइए पूरा आनो रिंग हर तंग मा है के मा तो पता माने अरे ang माने बोले ना आमती है ता इनका फनो ओफ पा से बोले इंडियन आइडल ang try खामा नै नै मसान मा गाना ज तम हन आमते रंग बर्थडे परा परि दिया फ्रांग को 12 फाइनल रे नाइ तंगता season 1 starting pro hangke bukha da ko mane u oka to sakpai ta logele ge no pora aro rogo sakina ni haita ge reminder kaisa mani thangota mani thane pora o ko khaide monojog didi ta ke kya furu reality show rok bo jengya khobla
Engke India wo. Correct. Engke ke te shabus lapan backward kucini Tripura to amtiyo. Engke amtiyo tuyoi career sanami mano mung khlai mano aboro khai kun phano jeng sia. Ab nur hoya ba ya. Engke ani nok ni borok ba or government service khai tongnai borok ba abono mane aim tonge deba pora porikha kaham ke graduation khlai ka engke chakri man khai abun ta aim. Jotani na bai. Gan ma song ba an basarong bam dikhin tlang na ni ya bhai ke wan sukta. Okay, kam tikhe no start angkha season 1 nugui thanan mujungkha. Okay, like season 1 to Engliya, season 2 bo Engliya, 3 bo Engliya. Okay, 4 suddenly jefrani graduation bo paima jara baba bafru ano samani jara nung ko graduation bo mane baba ni kha bhai kok tong mani nung khlai di nin music no tem jese khlaina mu joma khlai di at least ni graduation phano paigra sidi mane baba ni ke basic mane abo ta manai jotoni no joto parents ni no abo kaisa tongo ja ni basa try khaitung ja saupa no but bin kaisa basic tong na ja among ni hanga ke at least bon studies so tong bin education tong abono tui botaisa career mane she can do she can do something ate haita gabong ni backup plan tong mani ta ga je graduation pai mani dino na final exam ni dino na ang muitu man ta na baba sauje ang Indian Idol ni kono khai dika registration khai dika ko mo pai khang ka ang ko khai ru na ang মানে fourth season jara khang was one sukli ama thanani ang was saisi mano gan nok ni borok jibon ro gala mane ai chano ang man methe bishi kang ma haita ungalak mo ang wan chuki love kare kafru baba no mane surprise sings you ang je bonong ko klayo gang timing ni kok samane ang ko mane dabo point sok pai ka jang idol first season thangkai ang audition pan je parangala khamu kok ni kok ta tabuk je o nini luck botong na ngo nini mane jotono jora bo khapina na ngo ke fourth season an bagi nashing tong ma ning khana am bagi na fourth season shoki kya o hai ni ang wan shok ta by ning no first yes first female winner taksak jora tak to tabuk o season o sapai no chaimya ko ke north east ni bo mane north east ikbang ma borong thangka hapeno paini kri ko baya je thanai rok bengali rok je suppose ta assam ni debujit ing bo to mane ekdam tribal face je north east ni ngai pure north eastern ta ang no first ta kyabru tei bang khup tam nai proud feel khlayo je yang north east nong represent khaiman by nang tripura sim represent khalia pura north east nong represent khai kya tangai hinke idol paimani yagulo sang simon tabuk paimani yagulo kabangma state north east especially sasewan kabangma state ano invitation rekha rcha phainan bagai ke baksa ke ba felicitation bagai idol pai khang ke nota after ring mani ke jefru thangai malayo actually after seneng mane personal jefru malayo after seneng simano je o angai thang tongfru piche to mongi tong mani ngai jemon Mizoram bong ni Mizo language no tuimang se borok to promote khlayo a language ben rajabo ngai borok to western culture no belai follow khlayo afro Mizoram idol da hangkamu na voice of Mizoram tamjani kai samti rajab mungno tei no borok reality show khaimane ke ang finale as a guest sogita kafra no sao ka you are the one nai kan Mizoram to hindi cholia no borok mas maya ko hindi sana ringya ni bagai oran jero inspire khaje jeng hindi wo bojeng khaiman hai bose khaiman hongkai jengtang khaimya tongnani ya u connection kaisa phayota tangke amukhang mukhang ar chumani dress bo solai molai hedeba bor buri gnai kano jeng buri gnai design sim jalka nge u connection ngjaguta bose khaiman hongkai jengtang khaimya tongnai gafrang ikonung je thajingo blessed feel khain samani yamde chicken mikon incident belai na no bishi angta express khayao bong buskango but bishing ang pura blessed feel khayota jang khoroksa borok ni inspire khaiman kha ni khoroksa borok ani bagai ano follow khlai bobo alamo himnani at least try khaika abunan bagai biggest achievement bo sana thangke mane bayang ang mane ang to saimi apia ang wansu kota nono role model khanya kangma tongna sin notice area ota tongna ni kangma borok inspire khai guys na ekdom lucky hai si ke bayang amunti yang sungunai tesia kabok nang kaisa example kaisa woman empowerment ni buta beri sini sin do phangtang buin do phangtang ngabon ang sanam sama ke woman empowerment ta bai abo besak impact khai man sin society o mana ta kon sin society beri no khai ton ma hai khai of course tak bam tin no choli tong man ta kon beri khajak tong ma hin ta okay woman empowerment besak nang kok sin society o nang kaisa example one of the examples of course tam hanai
tabuk kabang man incident tongo je jagao angbo je fru struggle khai tong fru mane kisale chini tamhanai uklogo tongdogi thango chalarok jemon tabuk chini Indian Idol no nang example shon teisa season asa kabang ma season no ang tangi khoraksa female Indian Idol winner tangi aniya gulo tangi tebo buri winner ungya because tangi jani oba haide wan sumong phai je chalang khai simeno mane winner ngi khapiwo and bo dunia no rule khaimano amti haidang jak saimia because ani yagulo kunu season of hana borok buri no push khlaya ko o season ji tak latest season no simyang wan chugo taklai hinga ke borok fully push khaitongo je hi just kepan chung buri winner khoroksa nangnai hene ge amtiyo bo kisa chung uklogo tangruk thango ge ni jesa samungo jesa unko phano ni politics o hindi banning sports o hindi abo tak sports of biggest example is tabu khaito women empowerment ya word not to use khaileno tam nai agok laikha haino but important যেমন চিনি ক্রিকেট ও normal इनको ऑडियंस संगे ना नाइदी चला रंग जेफ्रु क्रिकेट रंग पूरा इंडिया है ना संडे yang संडे दिनो ना फाइनल रंग सिनागे पूरा बखाबाय आफ्के इंडियन हनै सिचालाय तिरो बुरी रो क्रिकेट फ्रु के तांगे आसन इक्वली इंपोर्टेंस माना नांगब्ले आमति रगो हंगाय करै बट iko turuk khai sports angthung politics angthung music industry angthung ba artist line Bollywood angthung buri ro kabang mano tabuk ungko khlai tongo tamnai jani line borok kaisa tamnai abono different words ma yang thango mane je tabuk ani generation ni ani uklok ni generation no je ani final generation bangno kaisa lama phiogre ma heklayota tabuk biggest example yes biggest example ang khajemon burirok tamong thang agini je actresses rok nga ke kajak ba khang kaisa pura full stop bangno tam role nai naikan buma nayak ni buma correct are bobo ta asana equally talented bole just because bo kaija kahane ki nang bonate role kaham ri serial nang lead actor ni role rilia gita ka sang ka burirok 30 above thang ang ke no mane burje khan se count khaija kha ang Bollywood ni je film ni industry ni kok sai tong ta singing khai to lucky liam ti yakho hangke aba haino tabuk je jemon Priyanka Chopra song ni generation ni hoitana I think yes abo changing kha je borok kaijak bai bo borok equally lead actress ni samung mani tongo pebo thik and pebo equally mani tongo hangke ke tabuk back to Tripuranin hasiwana angje agi because ang to agi ni simina orchestra ni zamana ni simina ang program khai phaima ba nge after je ang bai je chini seniors rong nuk mane kaijak ba khai kisa ungkong thango mane uje lagatar program khaimene abo kisa bakri thango baksa ya karin ru tabuk sana thangkai amsuk bosone yagulo te saborok program ro kisa misa khanyan start khaika ba ke nugo but tabuk ni je tabuk generation ya tabuk ni je singer like ang biggest example rona Parmita yes ke Rumi te Shabatong te botong ko actress ta merit borong no tai yes tong te botong ko Lipika bo I think hopefully bo samung khlaine na ya bhaita they are the examples just bor artist but kajak bai bo busha ang bai bo they are still working in fact they see agin te se kabang samung khai tongo so they are the biggest example ge women empowerment ni example borok no nang hanai mano je society was not necessary because bari khorok sa bo nok bo sambli mano bo sambli mano bo phatar bin samung bo sambli mano chala rock sorry to say apse multitasking agai maya so borong no push khaina borong no push khaina ni is very much necessary ge abor in society no change khai manai correct bai and takphano unfortunately jeng onko tongkho mane obahai society o tongkho je working woman no kisa u rang kamai khaiteni simiksa damrio but nango nogo nok hook nai malia bosano kisa nai malia ka aro nga ke kisa mane look down khaijang ma haijak tai na hadi samung bai bosan khibe thangjao ka are abo sano pusinan bagai rang to nang nai bole ka rang kamai khaina bagin tong khonna bole abo haita ka kisa tana to rajak nai na abo society ni chini human beings nature abo sananin muchungo but abo no yangti daw yangti tiklai rohona nang belek na ta ka bai gang tak bai ni personal question ke srams ma bai no
tak bai Ang saiman jang na abo puilan jim sung na mutung mani. bai mane tak nang siklan ni pore tak kaja gei life bai change ka tak nang to mother bo mane bai change ka life sonang ke sai khana de bari ni kaisa life bo tamo difference nung jak Difference ka bang man nukja go. First of all ni knock ni ka address changing thango. Biggest difference. Hangke je no go nang ama babu hune chere function simi bindas tong mani hor ke hor kifil ka abo nang ni bakra bari khai maya. Of course but ang to an bakra bari to nya chung to Mumbai shu tongo. Haifan mane je married woman ni kota life je changing mane abo. Hangke abo kaisa but plus point ke orang phai je ni ama babu hune khorok tangmani khorok ning thango khorok ning ama khorok nei babu abo hai thango family te satori thango abo hai henge khorok sa life partner je bai nang ni life no thangai thanai ekloge abo kaise add ngai thango amsung hain ma tongbla ang actually kaijak bai asang ni life change tongmaya tang hingke Mumbai sa tong ba siklahin tong mani baru cerayang ba kangkele pura ni dunia haing thang ha pura time table dere thang ta time table to dera kha ani priorities changing thangka samungo jefru ang muchunga phunga se thang se no shooting bagai aborok te krika aba pura haing thanga full stop ena tak bai nin doctor sok busuk bosorong kha brok 2 bosor completing drop last December ni Christmas sekang sebong birthday bla ka fru 2 bosor completing khata nang laki no ek lagi mang nei datin toran boro abo lucky buini thani se lucky gorong ni na ushi nai ga di sai mana mo gi kisa abo no ka bai nang ke sanong mo song khata tabu tak sar no tanin logi song nang ba boy malai mo to song ngun simin cheng khana bo to Indian Idol ni abo sekang mo borong malai khumo sa bo khorak sa tongkha army ni borok abon bising para bo ni Dehradun ang tongkha Tripura ni biang te se malai khumo bai ke sanong song ke man Nepali culture bai sin culture rong ni similarities sok to tong similarities actually tongma khai je Darjeeling je Sikkim ni ko Nepali rock borok bai site shamilu ani je husband ni Kapil ni hinga ke borok khata Dehradun se tormani ba borok ni hinga ke tamung thanga bo Delhi mane north side klai thangya da ge ang je nungmani personally hinga bong ni living style mane north Indian rock ni hai ঠিক ন নেপালি চামুং চাও নেপালি কালচার রক বজ উমতি তাও পূজা রক খাই মানে চিকেন মুকন তংবাই বাট মোস্টলি ন মানে নর্থ ইন্ডিয়ান স্টাইল বাই মিলিউতা যে নেপালি দার্জিলিং নি সিকিম নেগলা পিওরলি বরক বাই কিচিন চামুং রক মিলু যেমন বেরমা আকরান চাও যে সিকিম নি বরক রক বাট আনি আইং বকরা বাড়ি হিংকে আকরান খে চা ফিরো মানে বেরমা খে চাইয়া বেরমা মা মান থইয়া আকরান খে মানো এমনে সার নকন সার আন্দা ফরংসা Charnande bo iku cher function sim berma chen bagai berma buti ro khasa khamjak phia berma mos dengke chao nga akran ni jati joton chao gudok chao amdi ta chak khoi ro chao habe no berma buti simi bo ap tui haing sang na buti simi sup tai ko kamar khasa khamjak ya ko kuri bai ko bai kisa hard question sama mo song khata nang mind ta khai di tangi nang o sa nang mind ta khai di mane bai ta ga bo sin society o asumung tong ta okay sin buri rok kaham kolok ha ke ukolok phirok ina haya acha buini mane amte hini wan sugo bui anga sa kolok sangli ya inga bai nang aboni psychology ya ke aboni nini wan sumung tamo ke sai khana la bai tak borok tamo mentality tei sengui tongkha ba abo haike wan sumung phaike abo to saimia but mostly na abo haingui tong chin Tripura jokhon obviously angbo jodi bon jaga tongkha ke angbo haike sangkamo saksano tor jagi thanga ta khaichin borok no sak nangya abo haya aro hongga ke mane buini no ang saimaya ani no ang sasiba na je abo hai wan suk mung to ani ingya je phataro thangpai khangkai nijini borong bage wan sugya ba nijini borok bai nang kaijara nang mani kaijak mani nang kaisa samung khai tongo abo totally different nini personal life nang nini life ni choice tam khlai tong khlaya abo totally different hai deba ang je fru Indian Idol thangka Indian Idol sakang bo ang Tripura rujabi tong mani as an artist afro bishini jago modeling as in mane o buini rujamungo ang ko khlaika mane ang as a model ang acting khlaika gebon ya golo Indian Idol thangka bumung kha sinimung man kha ge borok ni wan sumung ko mano
kaham bo phaikena hamya bo phaikena je bo saksang torjagi thangka ting thangka hai Bai torjago da saimi ang kata ma tong kisa insecure muta sini society ro. Shida insecurity da of course tong na angke ya bro tui no nang je question sangmani je father haseni chalabe kaijagi thangka get abon ang sanamu jungmani ani je professional life je jaga ang as a singer jotoni bagai no abon different ani personal life o Sourabhee Debbarma tomo abo ekdom different Correct. okay o nang singer no nang tam hanai nini rights nang sani mano abon ta Kokborok bahai ke bujiri nai mane tabuk nang santogo santayati haita nang jini borok nang jini singer yar santogo but ani personal life abo totally personal ang sabo be kaijang nani kaijagya an life o bahai ke thanani personally ta professionally ya abo completely ani upore ngate abon bishingo jefru nang borok khorok sana jajago nang afuru bopti background ni bobusa kamai khai bobo jat ni aba gina ya bole nang kaisa borok ni personality no nang jajago boni behavior no jajago nono bahai ke toni nang bai bahai ke behave khai ang bo ba ni life long thanani klai khanga ke mane kaham ke thangai mano unahar man rok mane abo to joto borok je fru kaijago obviously abo ani audience bujinai je joto borok na jane life partner no jefru choose khlayo shudu amo imoti prasahani simi choose khaya bole nung first of all nung tom choose khaiba o borok ana kaham karang khai mane buri ni kok sa o boran kaham karang ton da mano ge chalaro bohnai o buri an nok no samli da mano an amo bun nai na da nai no abun puila khaibele na thought ge mo an busarang no kaham ke tone no ana naithak busar na o khai obviously ngamde one shogin kaje ke deba ani bu khawa bai tong mane ang Indian Idol bono malai kha ke boni behavior kok samani ke bo afruba ano naikoli tuyo asak dol ke bangma phano karon ang bono special angja khata o borok khorok ja Mana connection kata bai. yes bele bujinai borong ge abon ya golo te bang important sangkha man te bo attract ang mane karon ke je frutung borok ro wansona je idol tong frono mane choli laika je local language sa choli laika abo haya actually boting no chajago but ang kono din phan bono accept khalaya ko afru bokrogoi ko abono tongdogi thangmani je mane yang borok ro chajai dangjang no an ma babu da chajen amo sabsan bokhrogo tongdogi thangani but jefru idol paikha inke ang khorok cha winner rangkha angani samongo khorka ekdom busy ngi thanga program khayo recording khayo bahangi thanga inke amtifru no mainly nang siniwo borok no sabuni ni gana tong sabuk krei Mana jepon nang furu je borok yes ge bo belai no no support khalaika afru sana thange bo bono sang hari we ang paina bole san thange bono nasla na chen nanguni bage ang hari no kaisen matter sen bai awa haya da ba nge but bo support khalayo belai no nge a mani no ang belai jajakha je most important ang bono jete tabuk tarif khana bin plus point chadin ni question phage first of all ani obono phainai je bo মানে অমব কাইসা প্লাস পয়েন্ট না যে বব সেম লাইন নং মান বাগাই ব আনি সামনো আমসকে বুঝিও মানে আরো নিনি কোনো কম্প্রোমাইজ করে তাবুক সামথাকে जों কাইজাখা আলকা বরক হুঙ্কাকে মানে ত্রিপুরানি চলাহনি সামায়া তা ফাতান চলা আলকা ফানং খাতা আং মানে এজ এ ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যান বিং আং সাইতং আলকা বরক কাইজাখা তামনি অমতিরক বাদে তাবো ওয়া স্টেজ রক কইলি কইলি মারক বাদে হনজা খামো অবভিয়াসলি আবনি ইয়াল বুসাংখা obviously twins amani mane chap samle na nonga program ang khaito gyangka noga achuk di angkari da kamai khainai noga achuk bu sanai di hanja kamoda bamte kare nin recording tonga okay tini ang thalia studio ang noga tonga na cherong na yen nang khlai di nin program tonga tabuk recently ang arunachalo ek sapta ni bage ang thangmani mane ek sapta tangi nangkha ani band no ang Mumbai chimi tlangai thanai na Arunachalo hangkai ang puila oro tomani oro ni puila aro ma thangka Mumbai thangka rehearsal khalaika program bang am brand band no tlangai ang Arunachal thangka Arunachal bo proper ko ya bishingo ngai 2 din nango aro sogoina ni phaina ni abaita mana একদম চাইনা বর্ডার বাই গানা যে রিয়াং সগি কতা আর যে লোকে লোক যা জায়গা সগি কব হাই গারা আনো ইনভাইট খাইমানিতা গ্যাফরু kapilor krei bo program tongai Mumbai thangpai khata gyang kolma khaika ek sapta tong ma tongnai exactly 7-8 days ang Tripura ma tonglak nang jeske pan phaisi de tangke nok ni borok simi khorong bile bejal ta khachik mani jora bamno haino nai chomai achogi nai tongmaya bong logi mangu
baka kawo kalaina rok duk mana rok kidu angke ang saka nok ni borok simi nai manggalak nang ma phainai angke ang aba ke wan suktal ka borong ka ari ani yang omti meeting tongane hai tongo norok samble ga bo saka achanin program tongo ek sapta ma tonginai phai pe kha phai bonai kha sarang no ga sanenge ang program khai fe ya ba haita ke o understanding ni je level tak ango jaga bo jaga abo jesa partner of ano mane husband wife abo mane requirement nangu haita ga ang mane partnership ang bin thani nukha aun bagi sang decide khayo just panung situng ang bono nang partner nei wan chuknai ya hai phai Nga bay nang malaki sinsar malaki hai mana ang kun ro glorify khai mai ya mane na khorni laki ni ang sanam sung ta bay mana buina ni rok tam ma sa sai mi ya ang ka bai wan chugo ang indin al thangmani kaisa ka tani boro chin je borok nang bong ni bumung khanen bagi thangma kalayo te kasiri jana ka bo malai na ni thangma kalayo hai kang bo bai malai la kham na matai kainin ra khata yes belek na ta bay ga bay na ta kisa hai nai kisa ang kisa kok rak sanam sung bay hard question ta tabuk sin sung khanaw ta ang bo khanaw em nang orgus rok thangnai borok ya bay to ang khanaw mana nang ta accessible liya pu mana no phat cha man thoya acha am chalayo hai da kisa rang ni bu kisa fees rong ni bu kisa tong na issue ngabak sa saw mona sa pai re mana bui ekdom personal ka naw ta do nang je pai theme rong no ka wan so go borok mane tabuk rang rok sanu ahai rok ta khana mani ka bai nang abrong ni je tak sumi kosam nang mona kisa nori chade kok bai abo to depend khlayo bo borok bo haike na no ani kok no paksa ke to je nasle ne kheto nasle pan manai ba haike na sawo hapen belai dam bari jago abo to khanawe akai khang ta bo haisi awo ang kha haike wan so ko de ang sara jibon khnai thana nangana nino answer nan sakang kaisa kok sajiwa no obo hai jora tong mani starting ota puila pai mani yagulo katal furu kabangma borok no unko saka hamia saka bona chenga sak vote kha bono unko khlai ke ti saka ta bongke chengno pogui thangka angke borok no sangna ni muchungo takni ni podcast ni through te je biang tei norok abo haike nangja khaje nongno pogui thangka মানে বং নং নি expectations ta motong mani je khorok sa no vote rui jiti dikha ta botang hake chin bagai ang khorok sa politics ya politician ya bole tak ka to ye deba mane aro kaisa borok mane chini je public no bo dusre thogya tang hinke o voting khlai pai dinani abono ke boro ko election by mang shutai jak teng thango da karon chung to agin chimino jase panong kai ti party no chung vote na jase ke pano rally ong kholayo kono mana ning kata inge mana ni hinga ke obviously politics so tamti no je chini man thai chung mana ni bagi no khorok sa borok no mo leader hinga ke chanai bono vote rikha kai bochin bagi samung khlainai chini area ne bagam te ke wan chuge deba but abo bai moto tak ha bai no kha hai bole ani moto kuno ang election of bas amani ya bole je nanga no vote rekhang ka ang ni parao phai ang school tang re pai sinai lama hamya no abo politician ni duty ang khoroksa artist ang resap nai si ang beshi hingke ang tom khai manai je an chukmani hingkai kisa misa je fur borok help nang khang dang ri man kha hingkai bai ap nang khap khai kya pula khabu khlai ka and jesek chukman man hingke mane obo hayang public no chana muchungo nung jesek o Tripurani citizen o Indian citizen ang bo 100% citizen no ang kun politician ya ang kun neta ya je ang nong ni samung nang khlai ri manani haya deba abo borok ni duty borok khlainani ani duty ke ang rasabe nong ni bukhame thabi mano ha ngita ka sangka yes ang bo khorok sa public figure ang bo khorok sa mane ano borok shiniu ge apa onang use obo hake khaimano je angane nong ni khorang no ang mane norong ni je sanmung no ang ani khorang sanamui ang public ko ba ta manai yes public on honimano ang saiman khatak ni khorang ang khata nang sana ni muchung khanga anga jaga ang khorang I chini borok opti hai nango ya khorang jorang ge ang khorang ge a khobono tuni manu amsuk nani phan abono khairi mana hankele abo borok saiman chine he deba ngabono clearly ang sana muchungo ang politician ya ang kuno neta ya ang khoroksa artist ke artist borok entertainment no khlaima no audience no abono borok ni duty enang bo amtino khaitongo takesa kok ke nang je samani orchestra ni kok balo actually ang bo tang ke
program rogo asik ringliya oroni je orchestra rok para rogo jeng mani asik mane obo haya je ang mana khlayo ang khlaina mujung amtiya ringkhang ke tang khlai tongnai Banyak bang tuh recently tringo kai pikan. yes ang or last je tringo ang perform khlaika ngi ringkhang ke tang khlai tongnai ba baksan ngi budget tongo kai thango ga baksan budget kri hinga kai thangmaya aba haita nge ningje u budget ni kok bo samane je mane rang ko kabang naw ne abono bangwa na odo abang kaisa mane tini I think first time ang nini podcast obo sai tongna ani je samung manage khainai je ani gana gani tongnai je an logi samung khainai borkai kaham kain sai mano but abo public ni aro khunjo sogya ba tinin podcast e sasewano ang Indian Idol paimani 2009 no tabuk 2025 choli tongo besak bosor like ha ya ba hangke nang after bo sawo je ang vote win nongo khaidika nang ano tang engko nang tang ichini engko resap haimaya jasman ya baita mane borok ni expectations hangkai nok ni borok na ano vote rikha hangkai tabuk tam khaisina ang nong ni nokla thangai mar chabai sinai abo to possible ya bole jesik area ka borang sangang khlaika starting o jemon ayang khwayo khlaika abo free of cost khlaika kai edisio kaisa je after CM khaidi mani ajorani bonbagyo program khlaika abain kubang mano felicitation program mane ang khlaika je jagawo ang free of cost ngo khlaika mane rang saranang program khlaika but obviously kokhe je nang sara jibon to ang je thaya sak tang no magana kai program khaili malia ble na ta hinke oroni jiven oroni alka artist rok boto borok boto bongna boto nok payment na ble hedba bongna boto nang rang wino program khaine ble obochini daily ni kota mnai jemon chakri khaine rok ne taw nang khoroksa banker bo taw monthly je kasa salary phayo chini ga cheng program khlai je rang mamani abo no chini salary hedba nge abono kisa seriously na dihnu tangkhe jemon borok rok chakri khayo office thangai daily office thango ke monthly salary mane monthly je beton mano nge chini program abono chini chakri abo orchestra ni je stage abo chini office abo ang saichung ni bagai ang joto artist ni mane bagi nang sai tongo public no artist ni ngai joto artist ni yang sai tongo public no je o job no kisa seriously na di je jeng program kaisa khai tongo buin baga hinga tong thotok cha thotok tin le chin para program se phadere na belen ni ante deba jodor pal dol khai but chini baga busuk serious job kepsia ang tabu kaisa program mane ang ni kok saya as an artist khai tongo tang je singer ni phano tabo hai tamne rong ni bagi bo tabo kaisa ang para thang tini ang program khai nang tongo ani ro chamung ro khod khana tok jak no bor chamung ro jap khanga ke borok musano karon aim to tomo ba musari nani haida tong thori nani jeng tabon bagi thango ba nge bor chamung no khage ke chano chaja ge dang thano thunarok da mujungi thano hopong program o boring da nangjang no ya borok phayuta mixed ingo ga abo busha kotor job chini bagai abo public bujia nge abo ni je chini busang mehnat nang logo inko musician rok ba asugoi music no perfect khlaina ni perfect suro rojab nani am bising sound hamyang jagai nai di a sound ni jini khorang khane tate khorang khai rojab nani ka hamke rojab nani nge aja ka borok ba just khaijago sound hamyang na hi bo rojam sari gya am te hinjak de by no every time no 100% ru haisina yes nge abo busuk important nge aja ga wo jefru chengchini man thaina sano afroke rang sano hunjago sana thangke amoni kotha koksido abo ningbo saimaya na ang je 2009 no je price ang sano ta boro to kaisa unko promotion rok phaya da ba ha life nge kisa unko bo bari wo nini kanmung chung kisa nini bosor khang nge kisa kamai bo bari thanga kai nini kanmung chung bo kisa kaham ga ale 2009 ni simi ke bisas khagela ga bo 2025 khana tabok a same price no tak bori tongkho tak ba inflation no za rang to value komi thanga ke price bar nang uta hangke a price no sani tong kho dong ke a price bo tabo ekdom usuk hani to salia but a price bo hai ang khoroksa tabuk ang Mumbai tongo hangke Indian Idol winner hangke Indian tabuk chung to jesa company of hano unko mane tie up ngai direct jengna program ne bagai ring thogya mane jesa ke pana company 19 no ma ring nai mane agent haita agent ni through no ma ring nai aba hai direct nang singer by jemon orokhai mana থেকে কন্টাক্ট খাই মানো আর কোন আর্টিস্ট নাম থেকে अवेलेबल মাইয়া বাক্সা বক্স tongo je agent ছাড়া no samung khlayo but angkai
kaisa contract ko tongo kaisa company bai ke bong nang tin adjustment program ke bong nang tin nang call ma khainai nang ano alka khe man kala sin orang bai pan bai phai tonga abon sana mani hingke aro fatarni artist hingke je position tongo bong ni kaisa jotoni nu kaisa price fix ngo to tak bon ka sakla kho manai bono sakla jemon kabangma artist no Indian Idol ni no sana thanga ni ya gulo rong ni 16 lakh 20 lakh bhai ke kaisa program mana bo overall ni tamnai ni tamnai rok mane manager hoide ni dress costume designer am kai overall asak lakh ab haita hingke akdom simple example jemon 100 টাকা jaga মানে ani company shano phataro angor 5 টাকা bang program khaitong angte busa kom অনেক কম বেলাইছে কম তা 100 5 টাকা nungoni বেলাইছে কম 5 টাকা ni 2009 ni simi 25 jorang a levelon phaitong ang sanani jangni saus maya ni bomo karon je ang saimanu je parani orchestra ni mane program ni budget bobo hai bahai ke nok ni thumoi jotoni thane thumoi program khlai abona ang saimanu tangke ang bo orono tori oron aja oron tori phaijak ba ang saimanu condition am bagai ang bo ang khoroksa Indian Idol winner ang phataro sangna wano sangmarnai aba jibonani bkhau phaiglak karon ang saiman oron condition ke oroni condition buji win ang bo a budget no nar gota ke abo bunung jodi bangjagi tong khai ang magra no khaiman tukshi aba ingsa gota e baka bai amti tang hazani mane buino no approach khaire gesan khana mean ke amti ya shido approach khaire ge tang hazani kasarang ki gap ka kabang man gap ka kabang ma gap ni ya gulo nango tring no last program ma khaimanita ka bai te se ek khaim songa ta bai da bui je board ya da ang ma tong ta sin borok bele personal kan nakha no nang board kha nang aning thanga be ke wanso ka bui yes pia ka wanso ko board ma karon kha bono je no bo sung ekhani wanso ko machine borok ni pia ru o jaga wang se wanso ko da ni no hoite asama na ba ka ingja ge ta nang to kanesan tong se board san ta ke abono sin borok ni ru ke nang hamja ke rimani se ba ta khai nang ulta sanai tong abo sayata अब तो जान जानी वन शुक मंगता जो तो बरक तब हाइंगिया जे बरक रना हिंगा के एक्चुअली बरक से साया जे उ काशा मुइसा रखा अब रंग ओ मान न बस बोर्ड रगा अब के साबा याम ति बरक रखे जे आसल रना जे खाचिंग नाय रंगा बरक उल्टा नु स्नुक जक फाया yes am ti correct by correct साया माने न शॉप खाइपे ता आंनि बगम देम ति खलाय काने am ति साया ka bai hainang am connection ga hete question sangsion bai nang nin critics ro tam sana muso critics sin society nang phata nang basically sin society ni society sin society to critics bo mane logical critics ya hamya comments hamani bo kono logic rei nangan samung no tei pan kok sadi amang buji ka bai am ta simon to useless comment abo ani samung go thangi nangya ani life bo thangi nangya ngam tino abo haike scroll khairi romanen jao kun lap kare na bai tak nubi to an podcast of same an guess again ke same topic ni tei bui comments rei bin personal te rogo bisiru exactly tam lap ngaban mota bo saya kalai uta samung no tei kok sadi tau samung tei tekse kok muitumang khabar sa chin society bagi tam khlai ya tam sam rechap mani actually rechap mani wani gap ngi thangka kok bor rechap mangte bo tamnai gabang tiklena nang ni tong kha nang sini nightingale haisi sini cover in the se night kungila nang la sa phajane ba nang nap nightingale na nang teo kardi bai haisi abo no borok ni omo na kaisa kota tamne complaint sana thangkai ni rechap mungtang ong khoriya changkhan mujungo ke tabuk 2025 enga aron focus ang senai te bokobang ma kok bor rechap mung rechap na nang tong kha rechap di bai haisi bai te kisa sung ngani abo sung num nugu sin society wo ang kem no dusri ja bai bilan sai na inke keno sung nugu sin society wo sung sin bisingo jara borok borom ganang jara achievement khaine rok tabuk nini artist phanung thung ta education field pang thung sin intellectual pang thung leader pang thung sung nuk jago sin borok kisa borom mani abo kisa rona rengya hai nuk jago mane je borom nang mani abe ke sung riya bon appreciation riya ta gangke nangam tirok face da khaikya to jodi khaikyange nin experience oksana ke share khai kawang ma jaga no ongja khamti hai borom rina rengya mane tak social media through te nongdi jefru comment rinan rang mane trollers ne kok sai tong do jefru comment rinan thango kaham ne jaga wo hamya mang sa aro sijak bulen borok bobo high respect ri sin bobo ga bat kri ke bai abono nge pula kha ang bo belai no ako ang bo khoroksa borok no belena jaspa no hindi nang haino thui bai ha bai sanam ja khaya da nge
comment phai kyang kai amsamsa hamya botongo kok shitra sanai botongo kyang borok no wana uta mane waisa wisu hunga ke angbo je amte hamya sanai profile thangnai nam sung sabo borok amte ke sanai ne nai ne kyang kai makhang krei Tamane borok saus kre. faceless nge baksa nga kai cerai class 8 9 dogos pori tong khuna nge bong ni mentality boro shogoi kyang abono wan shoguta ninje nang bo borok no bo bahai ke sana nang ta mukok sana ne nang nini mane abo unko se krei mane ni busago ke se krei abo hai nang khoroksa borok no respect rina ne ke abo to bad no de borom ni kok saka jokhon kaisa kok sasiwa no tabuk chini orono je bengali community ni borok rok tabu baksa public chajeng jagi mana bong na support bong ni support sai tong nai but amti ya je samani yo phana nang kaham botong nai mane ya mane je sa borok ngono ta ba je sa community kaham botong nai hamya botong nai chini bo kaham tonga hamya botong ge je hamya no ta serengdi but je kaham nale sereng man bele chengna ang bong thani je kaisa nungmani politics o hindi je sapa nong thangtung je sapa no matter rang thung borok politics mane political party no tei walai tong phano je fur bong ni borok ni ngi thang afro just no ek pura unity abo kai sakak maya chini against ngi thang afro kai haya da ba ngi chung kai tom khai just pan chini na tei chung fight khane ngi upar bo jamatia fo bo riang fo mane obo kai controversial topic thang ka do but amo this is truth je chini tripura o ngi tong ab reality se amti ke bag jagai thango chin thane ka unity krei same case no ang artist rong ne bonu go bong ni inko hungka ke borong ni community ni bong ni community ni borok kisha misa tabu reality show nang winner to bat no ready winner bo baksa angkhana I think tripura ni but jo top 10 thana ne pojanto borok khai asake appreciate khlayo manam se ke tore kaham ke saw asa dum salai tena nge a borok bo confident mano te buji khnai tona bo bong ning ko bo khorok sa thangka bo top 10 man phai ke bo jana mano ta chini o hunga kai bo de amte no asa saya siabo utisi mane o sejalaina ni hamya sane namte mangda support mane borok nusnu gyang aba haita tabok mane bayo taing na sang tayam ting tong hana sin society abo kaisa ke to kena nang mani botong nai okay na tama sin thio da tong bai sido abang nukha kabang ma ang niji personally bom ting za khani nok nije relative ani relative no nang nukha bo hai mane experience angjang mane nok kaham kisa tangi tong hangen gana gin boro rok ta hamya sanan je bon bahai ke hamya khanya ne amte rokta borok khorochi ni borok tangai je ne angamte hainu go je mane khorok sa kai tong ha ka abon just pano khiklaina ni mane very troller bang ta mane kahamung thangman nuse nang kaisa community o khorok sa kahamung kha khorok sa kai thangka ibin logoli ko jona kawi thang abo no khai borok naya aje masa kai thanan pon da hai kerong me je sopre tu feman tolao e abo haisi inge abo srungthai te kaisa community ni thani je borok khorok sa na te khorok sa bahai ke tuli dumui lekit lang phang ga ka ba ak pura community no uplifting thangota gamo kaisa bele no srungna nang haita chi abo chi ni oro khang tong na u 100% 20% abo hai borok ta je hamjegya buina sajawam de heta 80% ka ham tong of course support khaine tong but 20% am de tong ta borok ngam kang tang nu ta bai tak nung simi ya kangma sin bisang tabo kangma bui competition of pipe tak pageant rogo bong ar bam tin khanawang mane oi appreciation kisa sini society kisa kri legging ta sing tong na pano nukja gyata na tam sing expressive ya ta semia sing expression da khaine ring yang bujiyata amte bong na bola nya ring ya ta klai semia amte bong na abo jeng kaisa discuss khalemani sabai je board te khorok artist be discuss khamen muju tong lama roko shinigang ke baksa hangke na o expressive ka phai kaisa selfie nana ni ma ante tai da mostly no nuk tong phana bota boya ne wan chung nai batong hei nang thani yang la chiu e amte batong thang ke o expressive ni ma ya ta simor ki sing bai la chi ma ko bang mere kam ka ang kha kayo ke mai ta khebi di sang man friend sala kyang aba top tong bai ki aba to je reality ta jeng tu je reality real longi tong nang bo ban gi sayang bo ban gi saya je real longi tong jin society o abono tei no sao ta kesa kok ke ang asta bolni kaisa kok abo mituman kha jemon trolling je fru khlayo hamya sao ngo sao chin borok ni bagai kunu khlaya haire
just bana simple kaisa ang o asta bolni fur ang personally feel khlai mane abang public no sana mujung mani ang je fur first asta bolo alkayagnik phaipuru je fur ang chance ma mani ang call khaijaka je alkayagnik phaitongo angkai chini oroni bo khoroksa artist je phataro bumung khlaikya bono bojong mane chance rane mujungo aba hene wansung mane ta borok angkai nung ko interested da asta bolo program mangnai abo bahai dino ya why not abo hai chance ta yakar simaya hedawa asta bol hai se quarter stage hote se alkayagnik final nai tongo ge bini shono angse opening khlaina nai tongo gaba abo hai chance tang rohormaya bole abo kun artist phana yakar mangala khaisi hingge ke but abo amse quarter ke promotion nang nai saimaya ta je ajaga angbo including gi promotion nang nai borok jaga jaga bo announce khlainai ke awai khlainai abo hai kyang saimaya ta hingge first time je fru program bagai salni sakang phaipru ang angko hoardings no khata angko nisimino airport nisimino pura hingge alkayagnik bai ani mukhang te khoroksa artist tang ham pawai thangka I think chung kani no chung khorok ni no hingge abo hai ke kotor ke angko hoardings reja hingge ba afro amsike proud feel khlaika mane ani mukhang ni proud feel khlaimaya ang afro ma chini borok ni no tui ang ma wansong manita of amsuk tangai ke chung buini borok bai belai no tam hanai keplai khema tongya chini ni jini haona haya deba bui bai belai khena satok jagoi kapik jagi tongma hai kalayo ga jaga u kaisa ray of light hai ke nukta je fru ani photo nukha ma hamanita borok ni bising ma san phanda oro kuno artist ni kuno singer ni mukhang da oro asa kodo hoarding ong khana chinti prajang se khoroksa ning khana le amna tikhe tangi chin borok proud feel khlaya ya bonang ma wanso tai bolaya na bai tangai amna ti chin borok na hare bus kotor hoarding a chini borok mukhang sang na bole obai ke tangi phaya angkha bono one ota mane nang khoroksana busaka hamya saiman busakai bono shitra haneman busak buk shitra haneman abono teis nang focus khlayo amsle nang kaham je boni bagai je tom achievement mani tongkha chini bukung busuk kujugo kai tongkha abono tei tangai wancho gya angkha bo hai wancho gota ga stage ang je fru ang mar jab kha first time aboni ya golo to kabang mano shan phai kya fru bang mar jab kha tei sabus kam kumar sanu phai mani afru bo angke tak recently Shreya Ghoshal Bollywood ni mutai after Lata Mangeshkar abo hai ni jingwan chon bini bagai ang opening khlaika chance man kha abo hai mane chance lifetime achievement hai ani bagai je boni stage ang mar sab plus by nang chance man mane nin muto quality oro sijago mane abo hai ke wan chokana 40 lakhs dim bising nang tibra jung masa kesang to borom mane tumsuna nang uta abo no ta mane achievement nang wan chokang kai ma abo hai ke phayota je ठीक no ang Mumbai hongka anga chance mangala khamo tang kyan chhe te better singers rok tong bayo but Tripura wo abon bising bote sha tong abono ka achievement no kotor khai tangai naya abo chung ka man kha abo hai chance man kha ang sai chung maya le khorka Sourabhee Debbarma stage mar jab khabo ya le koi jona Tripura sana anga stage ang represent khai tong abono wan sungna nanguta 15 lakh Tripura sana nang represent abono bong ni mukhang gi anga stage thangai Kokborok rajamung bor jabai kha ana stage thangke manan ta khairang no ai nangor Kokborok mar jabe nang ingko hindi simi mar jawnai khaire ge bole aboni ang bo faida na ta Mai belek na to. Nga bai sing pai thai digen phai kya ba. Ang thang thang hai nyon ta hang koinya mu sungo nang nini show Chit with Sourabhee je season 2. Abon de nang kok kobogli kok kasar tita. Iko public no bono ang sanai je ani YouTube channel o ang dakti no April ni fully announcement to khaya ko but ang chai to gi tongo je April ni second week ni second Saturday taiko April ni second Saturday ni simi ang changna hene wan chugui tongo ge Saturday chengkhang ge abo every Saturday mane protek Saturday wono protek shonibar no norok nugna ni manai episode ge terik kha ba ke kaisa ke episode ang riui thangnai norok na singi tongdi dakti no phainai ang season 2 tuwi keep waiting nga bai thang hai nang closing notes ani nai tongnai rong ta okay nang nin kok kasar di bai je o podcast nai tong nai je audience borok jotono nang request khlayo ang bo o podcast no follow khlayo tei ang belane interesting jakha tangai hinke chini Tripura o abo haike podcast first time angoi tongo and
belai no kaham intellectual borok rok no as a guest or ringja kha ti kebang mano rengmani mani tongo mano te aboni bagai norok naimang tongdi tanga hingke nong ni life bo bong ni je struggle no ti kong ma shereng mong mani norok bo abono life apply khlai mano te entertain ni bagi bo naidi ta te aborok ni bepare saimana bagi bo naidi te chini host no bo naidi chala nai thatok te belai ke no kutu question sungo awon bagi podcast no naidi norok Baiknya bele ka hambai ning as a kok kam sambagai ke baiknya ang best success tongnai thank you engke puila male kan ang tongthoka bai kha tongthoka ang khakau thinango sungthe male hne yes te sama life nai te kaisa project no te sa promotion ni bagi sure bai ke bayang bele kan na hambai ya par nangan porkaso phaim bagai ano fukna de no ba hambai hambai nongno paifle hambai norok paithak jora sino episodes bai kereng tongmani bagai aw ang poito khlayo norok tini no episodes naimani yakulo sini bai sorubani bagai je kaham hamia sangje khanao society o je kok khanao buni khukti sangje khanao aborok norok tabuk difference no romi man khanani ang asa khayo kaham hamia norok ta choose khaimano ne ang khakayo angka aba haikena norok baini o katalbin season chit chat with Sourabhee season 2 no abono support khaidi kanorok aba haikena ani o podcast ebo kerengi tongdi kang phaini hati barogo bo nong bayang katal content to ifai tongo yang thangde okong no sanai let's listen learn and grow together hambai hainai sang malai finai